bayayidla bayete wena wendlovu ngithanda ukubingelela ngicale nje ngokukhulu kuyithoba sibingelele uKing Makhushu size ngaye la ekhaya sibingelele onke amakhosi akhona ngizwile kukhona nje neoffice lamajaji siyalibingelela kakhulu naba agriculture ngizwileke bakhona ezolimo ngiyakuthanda kakhulu lelo hlangothi ngibingelela uNdlunkulu ngahamba ngedwa ke sikhona isithandwa sami siyabingelela usupporta kakhulu ke lobukhosi bayethe okokucala ke nje ake ngisho ke la sidila ngokulima kakhulu ke leMpumalanga sicalile indaba yopelepele isilima upelepele kune percent ke esilikhiphile esizonikeza amakhosi ngoba ugovernment ke akawanakile nalama organization bathi imali ayikho lawo asupport amakhosi kukhona futhi azokuthola la kunemali ke nathi saluthwa ngigovernment bekuna 1.3 trillion ebekhona la ebeyivele emabhenki angaphandle ifike la kulobukhosi bakaMazibuko angisazazisanga abangangazi ngisilo sakaMazibuko sichamuke eFree State but thina sihlalela la eMpumalanga ke kunamafama amakhulu nje esikiwo lapha esizimisele ukuthi sisupport amakhosi sisupport nje ama-office ama-magistrate nje obakhala sizwile baningi abasulelayo ni welcome sisebenza no Princess kakhulu ke mina ngithandi ke kuhamba kakhulu uPrincess ukhona uyongijimelayo shuthi ongafuni ukusebenza no Princess akafuni ukusebenza nobukhosi bakaMazibuko ugovernment wasikhohlisa ke wathi hayi fakani thina bomasipala nilide phambili nina bakaMazibuko ngoba le mali sikhona la eSouth Africa hayi sabafaka ke bajika ke egcineni bathi hayi thina sifuna ukuyilida sinama campaign kulonyaka ozayo sisacela nibe semuva mndeni wakaMazibuko thina konke sizokusotha nibe semuva sathi cha ayingcono ibuyele emuva sihlele istructure again ize straight emakhosini ngoba le mali ize kuphi emakhosini sizodevelopa onke amakhosi lawa asebenzisana nathi kunamakhosi kakhona amaningi eSouth Africa but asifocusanga ke kuloko amakhosi aphethe isizwe ngithe mangihamba la emall nje endaba ezitha ngiyabona iempty ngathi bonganginika nje indawo la eceleni engizoza nalensizwa zami nayi head of security lapha ibhamu sibekile thina le Natal sashaya isibhamu but seziphenduka amageja siyalima ukuthi sisupporte onke amakhosi impeseko endumhlaba ubuyele emakhosini asisancenga umuntu siyabona ama journalist akhona noma ngabhala umhlaba ubuyele emakhosini umhlaba ubelonga kumakhosi manje sesitake over asafuna abantu abazodlala ngathi basikhohlisile enough basimess leader manje sitake over umhlaba ubelonga emakhosini abantu abawuthola umhlaba siyajabula nabo abakhona nje bondaba ezitha asibalahli siyabathanda but banikwa ifa lokutshontshwa but sithi siyalifuna ke noma silifuna na uagriculture bazosilekelela siyolima nabo ema-ofisini abajaji yibo abazobe bakhona bayede bondaba ezitha nina besilo yezwa kumnandi ngathi